Mike Brown's Kitchen. Adriani Petto. Mike Brown's Kitchen. Brilliant soul. Yet to Kano. Get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to Kano. Get it bow. So when you know, yeah, my share. Hello Ghana, hello Busiafo. Mike Brown's Kitchen here. Just me say, Ediane pa ede. Onyame ye madomo edom me achede ekese a sika ntimi ntono na o se me kwa ahogiem kakra na menya abotrema baby na ne wo TV so a maba back live and colored oh say yeah Mike Brown's Kitchen Ediane pa ede abusiafo minim nyame nka kire nyame wo hye nyame a dana sepa ma me wai yo na ene yes, ye duane ne ba be no a enu nti dom me boa me na me fa seda e ma me sponsors me call break nyina still say we are with you Mike Brown enu nti no ma tweme na me ba ye no erade wo hira me double nti sponsors no kire say me hu ne me kan kire mo aseda nkoma high sense everyday prices for everyday people high sense ye niema de ye papa che e bono so da form nti bora dan ni mu na jodie sana Tasty Tom the only tomato mix with vitamins and fiber e busia for the toast papa the Tasty Tom na kakra bi na diane na ayebebre awake purified drinking water awake in super awake in suo na me kan for am say no munsuo a edwen on my ho esan say en super die unya na wanom at the same time unum super no na say yin to boa de boa cardio center okolebu sa bredia aweka yin to boa bro 1 million Ghana cedis yes 1 million Ghana cedis ene dia boa Ghana man a tre say yen hu ne yen kan chom na me da wake ya see na me da delay mackerel na pardon penim delay sardine peche like that sabio and then sponsors about can one Launch Kitchen. Ubeka Mike Brown. Hey, ne come back here. What's the same? And Yamishrawa, a reflective will be BM. Yamishrawa, where Juma will fear will be beer. And until Launch Kitchen, for so I become Mike Brown's Kitchen home. Omudia, we and say, Omuda, yes, set up ye. Yes, ye mame into show much Budget's olive oil. And what when I make come from our tea. Some way, dear. Cholesterol free, no cholesterol. We udia and now come home and now touch my so obon from. And my papa kakra body aduania na aso ayene kama. Na me da Royal Kitchen work for so I say. I ma become Mike Brown's Kitchen home. And nunti nun chance papa I de aduania se enhye de die cast. So next die cast alaka plastic ware kitchen king ni na chance papa nyina o Royal Kitchen ware na asa na no ye be ponkra no a me do na ma betodwa na no madi nkomo ama me ebusa for madam sponsors akese a omu bua me emam de Mike Brown's Kitchen bra wo wie mama na me nua mom sesie me ho me trinyi fi Heritree uko Instagram be hono mani makeup Alegina makeover sa na matade ye shemi one say Mike Brown my wo foforo into the Mike Brown's Kitchen brewa or say this season Mrs. and into my fabric here every Julico fabrics me na way Julico and the man fabric and details by Naomi or Instagram feature no mama where detailing me sano me patch apple pie publicity and the year me kai you mu pictures no and the graphics ni na mama Mike Brown's Kitchen e was a former me twa mo mra sesia me ba pe ani gisem ani me bra panyi bia me sa ne ba be no aduane mo ma me twa mo sesia mra why bring Madam, yes. Pacho, Misikeni. Let me at Yaka. Oh, I bet so manabro. I bet so do. Yamishra Moate. Mamma, Misikeni. Oh, my man, sister. Hey, Nana for. Say, I say, Stephen, for. Minimum
ice cream and say yo. When I'm sorry my junior mo boy hinu gumi so say. Amanfo, edonfo, say high sense head that for mo mother ni nhunhuna mo. Bowra mu bi. Na ba jo de. Na nkra ni su how. After we're there, yeah, show high sense TV so. Now you tell our high sense sound system so. Now you don't come our high sense phone so. High sense AFCON promo. 18th May, I come from 19th July. Me, Madam High Sense, my teacher say who high sense. Everyday prices for everyday people. And na edru meso se me dia busuanhia mu yeni se dia mu nim no omo jaje ade bia obeye no so beba hobi ti say uncle me school judge no e was say who di kra no to school foforo mu auntie ama subai muja unse me so dodo enna mekuma awusiesie mu judge Debbie sister want to mendra sister e was say winya akokodo won hyehyeye bia obeye ho imposa nipa nyina na wonya adwe emum ade baako a wonyina gitum ne waduane no adedede ni ne hwam papa bia awon dro wom eni fe eni said paste na pi na ye de fiber eni vitamins aka honti Tasty Tom and Rich Tomato Mix mebusuani nyina aduane a ede esanso ma hodin Tasty Tom and Rich Tomato Mix. Strength comes from within. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. 2351251. McBrown's Kitchen. Edianepa ede. Me pa mo chow me mama kwaba. And now you have a very, very simple food. And now, mini ya bema bia. Me meka say yen ye sano. No muna ya stars. Yeah, me kasa me sano no mu na me hu o kan ma me hu mu se o ye star hu e no dey free mu no ko e no wasan ba na star there we a star you are always going to be a star mommy afa ni gie en share me nua bema me pesa me bodi an hana ne bofu call me Papa Shi me say call me Evangelist Papa Shi and I want to say God, let's say Papa Shi was, what do you mean by Papa Shi? Call me Evangelist. Papa Shi. And you know me for DJ woman, you know me for welcome. Evangelist. Yes, see the need son, young famano. I need ye, moi, young fanny gensha. Evangelist. Papa. She DJ woman, you know. Evangelist. One new. Someone when she just every samunte Nyakopono one someone when she mine wo mi anunya nani ya beso no dada tie anyum to one say yani mu nyamino ya baso mono dada. Thank you, Mr. DJ. Evangelist. Nana. Akwaba. Yenuya. Akwaba. Yenuya. Enyuma odi awura me de pa because sa wonnim wonyamia. Ese se wosum na. Ese wosum na omre. Odi anigie wosum wonyame e wo honhom ene enokredi mu. Enokredi mu. Wona wonim nyame no. Nana wosum nyame. Na wona wonim no. Omo ansum na ye no moni problem. Me dia afi we nyame waye bebre ama me. Martin bro adwene ne ntiase. Because me pe bibia ye na nyankopon wo say de ebro ma ho me pesa me di ti. Pesa me ye dambaris. Me to me abu. Me mu dambaris. Ka koma to ye. Me koma to ye. Because me nyina na de danase. Wa shemen monyam. Eno ti won wonim. Onyame. Se wan so na shi. Mene wo me anu dia. Yani mu ya me no. Ya beso no. Da. Ya beso yawe. Oh, nyankopon. Yenya Yesu din boda. Yentimi njai. Yeshua Hamashiach. De waye me no. Won ye be kanfo no. Me de me wada sidie pi. E bra dwene ne ntiase. Se ne me ya enkoso anhwe anu ayeduane ya ho.
Yere be fie ho. Nana ye be no aduane no. Na che say untimi nye urade bibie mu. Enti am fan pai bon hyase na ye nkeka ne mansia ni. Wo ye kitchen ha. Na no so me fra so ko ma o ma. Me kosa oledi wo Asante Mampo. Okay. Me kosa oledi ne ekotwa nyame anim kakra. E na me sa kwa afum. Nana 20 years na fi na makwa afum asa kosa oledi. Ba mami monsuo. Enya senteswa. Na enkomo no. 20 years pa. Sama ma monsuo. 20 years. Na said enkomo ne de na enso ehemfo de. Yeah, awake. Wow. Awake super. Awake purify. Wow. Drinking water. Any patchoma me bi mo. Tiwe ano mami. Eja. Ona betumi afa no. Me da sinya me sha. Awake you. Me de moja ne ti awake nso e ho. O Yesu din mu. Amen. Na me nom bi. Amen. Ene de evangelist na epie mi ha. Ana kama sha. Papa mpacha yen hohoro yen sa. Ya we won sha. Ye ba be no aduane. Sink no na wo ho no. Me wi aba be. Fa me se me de kakra ho yen hwia na me yi. Oh, so ne ba. Eba. Eye modern kitchen we yen say ya. Say be yi aba. Wow. Na aba no. We dey me krum de ni bia. Only Yahweh can give a gift from heaven to you. Above. Many aje nyame aye. Debi. Nyame bem. Debi. Nyame. Papa, McBrown's kitchen ya kwaba. Mejo so. Na hanom ye neat. Me das. I need pa na him for the sisi ama. Me patcho launcher kitchen for na ye kitchen. Wow. Ai, we mu nyina omwa na ye ne ka. Wow. Ai. One son odwuma efe. Pa, to say dey wa America na. Pepe. Yam say dem that so states. Who sa? I don't see the difference. You don't see the difference apart from the casa na ye kan. Who sa? I was say call me evangelist Papa Shi. Me efrem na ya okosa. Se na monim se efrem me Papa Shi na me tuko yo nso ne atadwe. Na atepa me kwa mai. Enka me baba be ka kire omo mu hwe yen to young people no say. Ebi abebi sase na hwan na ne de na ne be ye aduan. Hwe me pesa me bonyu ma ba metumi de manu ato. Me kwa akoti koyo nsa. Anaju koyo ne. Me kwa akoti koyo. Di fian me twa na ma deliverance kese pa deliverance kese pa. Ya nani wani na mantuni na kona. Hey, mame huata yo. Ja hano mo. Unto be mame. What's it? Unto be mame. Ya di wiase na acha na want to. Say me Kenya me sam. Shranka urade. Wa kwala na ba say me ne kwa evangelism. Oh yes, obedi ne ofachi. Obekododo. Obekwa evangelism. Yesu bey. Wafa nene McBrown's kitchen ye be no ade. Ene de say me ba Ghana no. Eduane me di bia che. Na e body apisi say na no me ka kire o. Na anwa. Okay. Anwa mo ne maku. Okay. Ene superku. Me di bia che na pe. Na de kusue bia hyenche na Asante Jini no. Watutwe bi na wa yambi dia aguso. Enu ti na ne wo pesa wo be ye wa ha no. Me ye wa ha na che say at least na aboa me because me di bia che. Wo di bia che ampa. Wo di bia. Abusuafo Evangelist Papa Shi na me ne no e bon komo yi. Nti Papa yembobo ye ingredients a ye de be ya nwamu alongside super good. Yes. Featuring Kosua. Collaborating with Delay Sadi. Okay. Enti ene ya mo boy ingredients. Eti say no say me pay wa has say. Pay don't want no friend avocado ni boarding. We can die get $5. $5. $5. 5 cities. Wow, na just say we mo say Ghana for the be break akwa America na yenska e de be fie. Me superku ha na. Superku baby twa na keten. So what I say na match aben kakra so what you say na ma say twitwa Jini no so what you say we Asante Jini na de so what you say we your friend makuhwam ni un say ye wo miss one keten no ene ye makupa ena we ye makuhwam na ye makuhwam so ye twibi na ye de aka ho na fe ye wo Jini broni Jini bi akase na we wo ba ya nche we no betu we ba betu we senior nene we over there wa wo ba so we say no wo de kase kakra bem interlace ne sengetu anse ka betwa na wo twitwe we na kakaka na dia na say when me hwemu a ye be chin last minute ana say we mu bia we na wie bibia no ne
twitwa we ni achi ide aguso ya na de guanwa mo so ayi maako emo no so otimi mo kakra de anwa kakra gu silver no ma na de nsu kitwa bi wo chia bo se unu na ayi maako otimi kai evangelist when that be say abrochi de otan enye ni na ma no jabo mo so na you have to help them what you say them are kitchen you help your wife and I say evangelist what dia ni yenche yan fan hyehyes yeah the baby hyehyes we kosua okay we susu kosua we kosua de be come yeah budget olive oil like they be yeah delay mackerel so nie intene na evangelist de aduane no an be hyehyes so first we start with the super kuno okay yeah sekai no mema o sekai me kitchen idea bibia wo launcher kitchen papa ye be yusu baako super kubako hwe se de me twitwa no na enkitin si wo so wo twitwa super kuno enkitin si enti ye to mu no mu a na wo hyase abonse wi kakra bi na de kamo no ho ati se de wa head is to be break na didi mo taste Ubonse na muni mun kakran kitin evangelist wani da ho there be many da ho say me your breath for ba evangelist na ye be na wo start enyom to ne de me hyase me nkola abrimo na say me wa sante mampon na mesa dancing competition Mr. Kwesi Ampofo Jade about time changes no yeah na time wa change na the Kenya say if you do good you do for yourself yes no too for pa yeah Mr. Ampofo Jade is one of the best you share me club the keeper Sante Mampon me ko sae na me kodi first na papa no epike me into ko hu me parents say o person na me nanti after school after school bia no mo de me koto na me sa me ne abayo baako iti baby o me ko bia no na me sa evangelist say benda yi te say no ye de baba be good year silver no so I say but before then no so jana mame we no me pe baako je be fa bia yi okay say how and how say if olive oil, you know, fast. So what you know, Dada? Okay. To be so leja kakrebi enye tuma. Kakrebi. Can I say we papa o. Aye. Papa America medibi. Oh yes, medibi. Ena ya nwa wudi a wo yes. What's a woody and what do I now? Now I am sure because it is say crazy be na be no more say when you cry them to me evangelist so that's it. Say my trap don't have TV. Oh no, BBA or PB organic. We know what you go to BBA. You have to register yourself. Say before so be organic near mano. It's a WhatsApp I register. You do $100. What I say to me back Ghana be who say pay and then you make go abonte say my God. And mo funya di na ko mo atoni na. No class akotena wa. Ubi amrefi. Into evangelist. Nana. What's the size na we decide so beto nyum ni bia. There be before me call no. Na me try nyum na me compositions. Me try nyum ni be friend nsuta for didi me a na mamponfo ho ato. So that say any say ama nyum ni be break kwa na me try na me line back when. Yen dey say me kanyam samtie na dey atwam. So that say na uni ha. Apam dada nyum ni ekomo. Frama no boba okrom na di mirike kwa koshia no Kristo ba adaje ni poso. Ye yi akra ma no tentem no. Matia na say yanwa no. Anwa Budgets, mama ma den so sa. Budgets ya. Ma di tentem no a. Budgets ya nwa odi no aduane a. Ye ma no nchipi. Iti ma me fa ye yi no mu so. Say ya no say. Ye ma no nchipi, odi siso. Na ma ne chipi a no ya nwa ne nyina. Every man. Iti the say ya. Obi hwe wi. Ebi o pese o kai wonyom dada bi pap. Ya ko bonyum na na no nchasa wa kofa bio Debbie me mbonyum no na enyum amabo bi ni obrefo ba na eye menyum enchi mamfa adwene na no so ye menyum se Ghana for mo ampe mame one line line de mi dimi mfa ma obrefo ba na enchi mamfa adwene e na bicycle eni ne kwa se na Ghana for di bicycle omo mpesa anyum no me na me bo me jefu ni nyankopon me na me bo ja oba jimi fi matamfo nsem me na me bo can say papa she afi me kofi abochinka ta asema mama kade me menyom okay so what I say they say but the enimu pa ye koyonso de na mo penni koyonso because mo do sum che han so what I say ntina Ghana for pe koyonso e na mo sa pa atadwe e se mbo ma asante otumfo timbe so di nyame se mo pupu ano me tu ma menyom no one line ba ko pra atadwe mo ko bomma president kofo ntimi bai ma kolifi ma ko Kenya me se mo akire no se papa urade asoma atadwe me refika ka yento one line atadwe me de me ja to ache
me aso me refi me gya nwom no to acha why dey say baby am no be fa bia Nana me no ayaka evangelist show okay mami twitwa Jane no Asante Jane ene melon say ena umu no Asantemu nti mami twitwa Asante Jane no fa twitwa Asante Jane mami me twitwa bi ma na yenye ne say na evangelist Inti year be na wo started. After many ampofo jewie many daddy lumba me bra Charles Kefosu. Say 89 no and 99 no. And na say ono de yaka kontumu by yaka kontum daddy. Na that time no aka kontumu ntumi amagana. So nti na nenes na de ene buy. Na nenes say yaka kontum nenes na de buy no de aban sa account. Ubeko unko. Yes, but na bra Charles nyuma also ye 4 and na Brandness there 1 and na also ba Brandness na be promote you here. Ebusuafo Mac Brown's Kitchen na wo hwe na me evangelist call me evangelist Papa Shi and na wa ha say baby na what discipline omo ankola omo ni nsade so ho meme eja bedu tete me amari wa tete me so ho enti me hu kokwa ye kokko so atiase nti ushi akola na ni nsade discipline the person to edi mpanimfo achi edi bua mampanimfo enti obi so also obi so di ena nyame asafre ye enti yeshia na ye teacher ye free teacher excellence me say excellence me shia na minto tuni pass so atiase enti wo me shia me nkan madwen say say dia me tie dada no sana o tie yenye sa donc enti uju baby na say yebu ani tie na pacho Unsano, adiana shina, ebehampa. Na. Debbie, ni makonta we, na makonta we. Makonta ide. Makonta babechi ame. Ya na mpeso so say. Na Royal Kitchenware for no. Oh, na misha. Ebusafo, ya mu ni anwa na ni bibiem. Emu ni anwa na ye no. Etuba. Enye the ordinary emu ni anwa. Ene na nsa emu ni anwa na remix emu ni anwa. The no Mac Brown's Kitchen hano and only original authentic and then they local rice Asantemu any Asante Jane any super cool yeah but who ya mo emoni Asantemu and abiane na je ha wo aje ha papa na super cool anu ohie o anu just anu nam wow we dey mo dey na kemati bia komo lady Nana Jane nachi ti yemfa emo no ngum kama na no wani abrese call me evangelist Papa Shi me so bonsam na workers the tie no na me ka no Paul was a radical and a radical friend no me na me tuko yo so ne atadwe and 11 years ago Christo abi ni wadi a chemo America evangelist Nana 11 years ago and now for Christo and na Yesu be yi ni ho adi chire me dem ana mad and now accept no nti na me ka say accept Jesus as my Lord and personal and Savior banana tie me me won wi ase no yes na me so ma fa Yesu make sure the secret all right na ma fa Yesu ana me so me kwa asori but at the same time na me to wi ase nyom yeah na me ko night club yeah na me twempra na me o girlfriend bra me nware ye ti say de nipa bebre from one say Christo for so ma fa urade no but Christo say you cannot serve two masters never so what you say na na me so minim say o menya fa Yesu na mtumi koyo nso ne matadwe ntimi wi ya me ko heaven ana Yesu ba me ko bi ba say na enye sa na nyame so mote okay Yesu so ntimi nso awura no mi no ana e ba ne sa obedo ba ko no ata ba ko ne wa ye still a chia na yamba ye de nsuo begu ye de nsuo kakra bi pa amunyi die ese ohunim wow Asantemu ade ya nwa mu a super cool Any Asante Jane. And then yasa man Borges olive oil papa bia. It's a too femu. Nananim. Iti amanfa enchine mu. Okay. Super kuno. Okay. Because me den chiko guma e bi twem de ese me kafiri ya. What you say? Say the gumbu akakra bi because super kuno enchine mu. Kakra bi mra na bi. So many da ho papa kama paaje. Okay. Enchine ya na osusu adi what? Matia papa. Obi tefe because oh na nwa mo keke enye keke aye style na I'm here they say the pija basron yes so I say any ingredient na we dey ya nwa mo na na ma no edimu super me just be two Kongofo TV be two Kongofo TV mu Kongofo TV into evangelist yes nana
na obonyom no na enye mawa na anti na ukọ abroche no wa mabio na edwom ne de na eye ma me papa ko so hwe enwom to no mo sin num kwa na Ghana music industry no. I was the first Ghanaian musician to come out with the DVD. Ghana music industry numti na mfanza ko yes lumba munyina fa di Debbie no lumba no ko dwenju no bi I say omunim ataje man ko yonza man me na me yesa emre na etwam no na ye won komai me konti ebetwi me ko na yentwi ye mekua yenti ko yonzo for case Debbie case ebetwi to ska credit but anyway enshada ne to free you me tell am about kaka evangelist pacho metimi ayama pacho ye boy uchi ni ntra boy me sene de yari jene ni bibeku dia hibia sante dia kaka sante dia mama opportunity here me jija me ho na akra be ko heaven my Brown's kitchen so dia enipa mpempem ewiase afa na nyina na be hwe na nyame hya wate akra bibiri kwa ene on be fa urade ne protect mu abusuya nyame hya nyame hya urade ani agi nnu yesu mojam nnu mojam no pa ewia enumre de bia da de be chi abofo mo no ho ban Bible say the oti osorosoro hinta bia no tina twede apo nyina se amen you wase nyuma papa ko be ya mana ye fe papa sa wonyame a woni atro wa mana asem so ache ni din Bible si nipa nyina anya atrofo yawe oye no kwafo no nyankopon nya no kwafo free asase abode mfitiase the Lord ordained this day to happen like this for me to be here with you and cook and speak his to word. His people his word. Yes. Na evangelism nana say wa me atia se onyankopon ye otwotwo mutwo woni no a na ekọ na eba wa free America final kra wa betena Ghana Debbie wasoma me nti wesa akọ mesa makọ meninam se wo se memra Ghana ma me kasa enche Ghana man ni nyina na me mebo won kokọ na wo se ne ma wa ha asem o ka che me se o se me ba ma me nsuo bia onu an kasa ma me quotation o ma me asomafo nwoma no so ati ase 18 verse 9 to 10 no ati ase so there will be Paul ni no o se sa pepe Paul se ne ma wo this city I should talk o se ma me nkama no ntum nti say wa fanya me woni nam krofo asori na wo preacher na say wa wo bete wo de na ma me kan show oni pani asori yes say what me see masafo asamado apono entrim faso so because what aso na ene dia no e trofo okay Ewrade ama me na mami yi akra me bae na me ye crusade me come me come mountain me come krase ti me nyanti asori na mu mo ka kire me say me ba me ti asori na me de oto anu amese daddy me da ase na ma boaboa omo anu na ye de ama obi ahweso se de na Paul ye no na ma sa boaboa omo anu na ye de mu obi ahweso because on kwanti me na asori nyina engo eso nya asofo to time with time mo tete ase ha se Ewrade ka se me fagum na me show anana okay evangelist on komodo nana so evangelist said there so come say said there so kasa word there uje microphone jina kwa petia kofo beja ho ako Debbie me dia no dia nkonkron kan fa me hono na me makwan so what I say because me tonchene jini anke twade loto no baba ifo nkun Debbie me kanya me asem is o se de Ewrade asoma no o kanya me asem yes ana bisa buwa ne carry na ekofama osi Yesu afren sa o de ujai hoko ya ma ya nton kakra to ba bi neti se o ba ye mu ye te se nyame afro o ba ye oni ye nyina kire sampa nyame wafrew enya ni brane combine bia o de na wo hwe America economy na hwe Ghana economy compared the CD to dollar. One at America no beba betra Ghana say. Freedom Ghana freedom no do so. Debbie America me free because America na more store e hobby so be at Maryland and na me say ye adwuma so ka ho. So what I say here me say me good to do honum but nyame no yi ni ho adi che me 2008 no after Barack Obama elections no because me boa Barack that time no na me ye campaign e ma Barack because na me na ka campaign team na ugina fie na na no obi sa community na omo hwe na February bi di Oscar omo Maryland downtown this year on be show TV ni bia on be catch YouTube man basket yes me na me de chair t-shirt any stickers any bibia ba African community no me state by state so evangelist and then yeah shamono evangelist come babashi come evangelist babashi evangelist nana odiane na tu
Ajeha papa. Omonatu. Ajeha papa. Evangelist behwe wo. Okay. O se tutu na shase. O se yi 11. Asante mo no. Se kanen ye smile yin. On se wonu ase nyina. Chance papa. Bibia. Yeah, non-stick papa. Very nice. Royal kitchen ware for Nyame Shamo. Nyame Shamo. See like different. Yes. Ya ba chikosia no. Ya ba chikosia so. Yeah, the delay sardine. The delay sardine egu ho so ati ase. Wow. Sardine dey be gu ho, ba dey be ka na e be ka. So ati ase. Ya the delay sardine be gu ho. But e one ye two. The one call me Evangelist papa. Yeah, no doesn't mean say delay sardine you use your memory din. Me boni din delay sardine tezo obi atobi. Also obi atobi ampa. Tezo obi atobi na emu no. Two. Ati ase don't compromise. Don't compromise. Yes, I don't compromise. Say call me Evangelist papa. Yes. What's the Debbie papa she? Who afia wo sana o. Wo yesa eyema. What does he? What does he? Koyo nso so tutu na obo sisim. Masa. Sare me owiase. Na me te boni wiase. What does he? Enti utu koyo nso e ma apel. So what does he? No so nje say na me ye chewe. Na me ye chewe. So what does he? Chewe so hu obi ana akwakope no. Nya bibia o skirt mu bia na o ro me very selective. Very disciplined. So on say Barcelona ro. Was it? Na mo wiase no na me nware enti na bone ba akokra ye bone bebre e wonyame ani what you say enti no ye justify bone to say wa to say me ni yire me nware ye nana still e say everybody friend na we go yi akra na rade nye no ana say obema wa free waja no na nkan no de obuafo ho kafo aka ho say nyame to ne boase o mpentem abotre na rade de ye na Evangelist say grey hair ni number 2 grey hair no de tie me mama nche wade a blessing in Shira. See, I read more of scriptures. So what I say now, so ne me kasa, and I me with 3 minutes or so I me with 3 minutes be pray. And now me ye say na kwa Jerry case. Na my ye bi, me lumba nam no. And I tell me, when my dear so my grey hair no, it me ba. Me kokko ye enyu be ye friend switch off the lights. Ewo ina me name bi da jacuzzi no almost so me mu. America nya Ghana. What I say, na me you know, me producer no. Oh millionaire, Kate Johnson. And I thank God say ready in sa papa no. E ready friend me for no ntia na me janwom no. O say Papshi, are you okay? You're not friend Papshi, are you okay? You think everything's okay? I'm say yes. The Lord revealed himself to me. I'm not going to continue to do this anymore. O say, are you sure with your talent? I'm say yes. I'm following Christ. And ne on wa 5 years we millionaire e wa America. But pato unwa no. O ma me da miti that time. And die no ekoyi ebe yaba na se ya wonware da na waware jai me nware da se ya ware e fe na ware se obi agina sofo anim ana wusu anim ayo obi wan me nware da na me wo wiase no ti na wa di wo wiase fa me wo Ghana kra ma ngoda me no na me nya basa enti o ma say me wo 2 boys Michael and Emmanuel. Yes. And to mama me wa around. O mama me wa America. Ono de wa ko worry. So what you say me worry enti no. Me train me. What does you train me? Hey nana. Me Bob brasa de Ewurade aka na wo se so ho ye so da so gina mu a. Timi ya na so mo ahwe. Ni ho na mabu mani ti me. Ewurade frɛ me no 11 years no. Na me ni pa no. O ma no ma me no. E wo ho. So what you say? Okay. Enti ye hia ya onye me hansa na ye ka ne se no so ba anyi ma enya no ho ade. So ho. Na ne o wi ye na o ye. O wi ye no me ya adore kese. Okay. E ma kofuri ti me ba me kaba. Kofuri kwa de be ye kofuri o Ghana. When ba be MC. When Papa Lincoln. Ti me. Adore no it could have tend to be. Ti me. Engagement. Adore no. And ye kokko ye hunanimu e wo London after the adore. Ye koye hunanimu e ma. Na den Evangelist Sabria na wa fa nyame a. Wate nyame ase. Ehu nipa asetena. Ne nyina afa de utimi ja no man ko. Da bi nyame nyasem na me nya nipa nyame na ja no. Ti ono na se opese okọ so afi ase because me ohun mi na me tonyom. And our penyum to flares with the you and then Papshi was up bro Sanya man lifestyle. What you say now? Miss my dedicated Bibia my Yeshua Hamashiach. So what you say Jesus na me dinechi. Intini pan so on kono besaya na you cannot force him man. It's true. What must say? You can force the horse to the river side. But you can't force the horse to drink the water. What you say? Intino. Evangelist ni mekochi. Hey. Nana pa na wo bia me masinte matuko yonso maye anto achi why ma me papa da.
Nana odi na person kan. Obrefo ba na ni gina no. A to Z I know. Nti me kanya me asem am kan okrojen. Ago bia ni am ni bi da. Boni bia ni am ni bi da. Begum ana. Ya de nchine begum ana. Ena enye ne prekwane mo yekosua because ye mo no so abne. Ba ja ba be hwere ba ko ana. Nana num. Emo dia kama. Today is your time. Okay. And the party me akoncha nkwa ha me. Saka makra. Kawa kranka amba. And me akoncha na nkwa ha me. And obi nu wow. Come on money ango. Wow. But we authentic one. Wow. Into ye be ye den. Nana. Yeah. Oba kan wa no nchina. O de gum. Nchina gum. Kan wa no hwe. Kan no hwe. Saka wo na wo ye ntu de wo ye wi amenim wadi. Okay, amenye. Nchina bu we so nti be ma mo. Me on cross. All right. Cause why? That's right. Chop my wi. Yam sure. Nana. Nchini yo. Papa. Perfect. Excellent. Emo kuzua no. Emo kuzua no. Mama ade. Na kuzua ro betema ko ni bi aguma na ze. Betim ne kakra bi afrem na de gene kra kakra bi asafrem. Asafrem. Anwa mo kuzua achepa meko ano ye ze atwibia. Evangelist o de ko akire o de ko ye ba. We no say wo ba na se bia wo feduma bana wo pentem. E bia obi ni fie ana aduane na san. Esese otimi ye aduane. Ye bogosua ni nyina ho. Ebo ni nyina na se aba ya ba ya ba. Na ya ba na de se na ya ba. Ya ba. Anye yenko aso ni ebedi. Enti na say McBrown's Kitchen this season. McBrown's Kitchen there. Yeah, they are fan of McBrown's Kitchen. Ba come and name guest Papa She home. Na ya didi. Na wono so aka said the aduane no te won tetchema so. Into person about McBrown's Kitchen na you selecting the fan free McBrown's Kitchen page our Instagram. Ko follow ye comment bia na wo so wanya chance no ba be pia. Into Evangelist Omo na dia ya bene. Ye chikosua ni wia na ye meko no. Ene ye pair na ye ready na say ye mo na say. Asete ma me ntwitwa je ne kakra. Ntu so we twitwa ntu. Kambezim twantus ne ketwe. No problem. Wow. Sase de meko na fene ye anasa mama na fedo do. Just a year papa. Abani nyina afrim. How many years now tena Richie? Oh, for 16 years de me ma Ghana. Da obemu en. Me bemu en e Awurade soma me. Nyame ansoma de ankoso den. Nti Awurade se ne ma wo Ghana nti me bana me ba be kasa ne ma ne ni mo no voice. So ati ase nti wo mo beti de make na se nti me ba enso nyame nam na dom ne humobro so. Ma o ye adwuma me be crusade wo Independence Square 3 days December 7 8 and 9. Awurade man nsa so pa abra wo mo be ti nyam sem no mo fa Yesu no. And I'm saying, we Kumasi Sports Stadium. And so 3 days. Everybody man and so nipa ne bebre beti nyame sem mo fa Yesu so rani agenkwa. Nyame ti yema back to aduane no. Yema back to aduane. Yenya tomatoes. Mbeko na ready kosuano. Enti no answer we no so mame. Na yemfa wan kakra bi. Engum na fe yemfa kosuano. Na yemfa kosuano. Enti kosua chie so de normal kosua chie na. Normal kosua chie na. Ene yemeko bibia yemum ye chi kosuano ya be chi jene na guso. Ye be chi jene na guso. Ye be chi jene no. Ye be chi jene separate ya no ye de begumu no so. Okay. Ana? Ye de begumu no so what? No. Just a normal thing. Edi begu so ne team makuno edi esi ho. So what you say? Na jene no edi afa. Pa ya num na de da ho. Wo so wo uni bia na amna si council tokom. Na se abusuafo mo hwe ya de hia pa ye super kunu mix na ya de kan asante jene no. Edi asante mo ankasa egu Borges olive oil papa mu. Na edi good die cast papa free Royal Kitchen Wefo na ye noa ye wie ye twie meko ye be chi kosua na wo se ye didile sardine peche no sardine kasenim na ye de agum waka kire fiase le sardine no so ye ka ho asem ede discipline evangelist enti de ba ne say ye be commercial break kosua che de obi anim ye be say ye be ba na aduane na bibia ye fresh enti ye commercial break na ye da high sense ya say tasty tom enriched tomato mix I say delay mackerel and sardine awake purified drinking water Borges olive oil Royal Kitchenware and a Launcher Kitchen ye don't want say ye try who say by edition na fan of McBrown's Kitchen abeka on na ye didi enti no call me Evangelist Babashi and McBrown
ye twa ho abasesia And subium. Oh, Charlie, guys, TV time. I'm not crying. Guy man, you all know so I says. Any Charlie, Abana, and Mayo. Guy man in the high sense boys in Abesio. Oh, Jack, me pay that TV crack on what's now. High sense, everyday prices. Oh, but you get that. me chamo na koe Madam High Sense, the house where me come listen me ti dede na me se me momra I High Sense TV na me beto wo ho no and na yesi abonten and na magic kakra wo ho and na crystal clear obi atwa ni so it say TV na ni da ho nti me yisi ho a na tikopo ni nyina na ne kitchen stew it say tikopo wo hwe bo wo so a sesi na control when the TV amope when him say High Sense one na 5 years warranty and when him say High Sense me ma ye papa na ye bo so da form and na tie e 18 May e ko 19 July High Sense TV size bia sound system bia mobile phone bia Madam High Sense matete suto oh wa fi we die ye hu me try showroom. Madam High Sense what be say you make High Sense, everyday prices for everyday people. And na edru meso se me di abusuan hia mu yeni. Se di emu nim no. Omo judge ade bia obeye no so beba ho bi. Ti say uncle me, school judge no. E was say wo di kra no to school foforo mu. Auntie ama, subai mu judge. Unse me so dodo. Na mekuma, awusiesie mu judge. Debbie sister, want to mendra sister. I was say we nya kokodo won hihye ye bia obeye ho. Impo se nipa nyina na wonya adwe. Emum ade baako a wonyina gitum ne waduane no adedede ni ne hwam papa bia awon dro wom. Any fe any said your paste na pi. Na ye the fiber any vitamins aka honti. Tasty Tom and Rich Tomato Mix mebusuani nyina aduane a ede. Esanso ma ho den. Tasty Tom and Rich Tomato Mix. Strength comes from within. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. 351251. Charlie, why? Who know the? Masa, make you look and disturb me at the play game. And you know, see if you have one of your training bar. We be cheer me cook. We try getting tomatoes. We make to delay my grand. We go to the corner can manage. Yeah, what's wrong, Papa? The man can't try walk on the one for chantre and to tomato sauce and some ice cream. Delay mackerel in tomato sauce. Nampa dompenimu. Borges extra virgin olive oil, best for salad dressing. A little of Borges classic olive oil will make delicious meals. Borges with garlic, excellent for your grills. Make your meals with Borges, always. Borges olive oil. This advertisement has been vetted and approved by FDA. McBrown's Kitchen, Ediane pa ede. Ebusia for me mama kwaba eba McBrown's Kitchen. Edu edition time. Na ye moni anwano a ye di super cool. Awo wono no. Are you ready? Sana ekosu ya yache. Na de nika moni anwano je ne no. Yache ne brown ne guso. Unya bia di ba bia wone mutwi. Ma me fa sedama High Sense. High Sense, everyday prices for everyday people. Tasty Tom, the only tomato mix with vitamins and fiber. Delay mackerel and sardine. Nampa dompenim, peche like that. Sansona, awake purified drinking water. In super no, one for life. Launcher Kitchen, your tranquility is our priority. What I say? And I mean, who said me can pee you? Your tranquility is our priority. What I say? You understand in the house? That's right. Sana, royal cookware, royal kitchenware, royal kitchenware. And no, in chance papa perfie. Me pacho piece, ope royal kitchenware in chance papa ni bidia. Omo
Makola Angelina House, shop number 7. Sa no more Fanti Newtown, Kumase. Nemo betumi afre omu was 055-996-7002 and 0244-996-379. Nenu omu nija kama. Na me kai will say, anwa ene also wudie dwene we help into the Borges olive oil. Always the best always. Into call me Evangelist Papa She still in McBrown's kitchen. Papa, wadara o me kakra. Na na feminine na ya akosa. Oh, one say. Say any also start here. Ya feminine na ya akosa. Reverend Nana ya. So femi Evangelist Papa She amani beje ho. Okay, name Papa She no kwa. Na di boko yonso ni atade atwam. Atwam. Oh, we wu dada. And na Evangelist. Me pa cho me frɛ wo ba ha. And me every me sponsors ho. Almost a chawade. Oh yes, what near Beno Aduane no. Ya chawade ama wa yam krasa show. So hwɛ me sabonkum so near me sisi here. Where pressing iron said the canon, electric ceramic iron. Yes. Papa Pafi, Amcom. Amcom ye Hisense nua. Okay. Ni nyina wa Hisense showroom. Na ye wi aya sama Amcom cooker. Cooker mo ye de. Wow. Ya de no aduane. Enie. Amcom gas cooker. Any iron, a free Hisense omude was. Sana mo yana Ghana. Yes, and ye men kwame show so. Sana we Ghana interview baby. Pen cry mo bi da pen. Debi. Sefa ko quotation mo bi da. I just hanko na me nwie ye. A free form bar. She drinks no a royal drinks. Wow. Awake purified drinking water and sana smart choice a flavored water. Wow. Na we nyina free. Kasa prekofo. Na wo hwe soro ha so a Tasty Tom tomato mix. Wow. Tasty Tom. Ane ende ye de bi chew. Evangelist wodia. And sana Borges olive oil we de wodie mu a. We de na je say. Wapam asantini so nkokumase. Ane na se wa wo na to ni krom. Wa wo na to ni krom. Sa na tie. Enti Borges de. And e de no aduane. Ye di Borges olive oil. Ye de bomb paye. Ye de ye aduane bia. Na me de no amamo sa. Say ya. Me de no amamo. Na me wie pe come Evangelist Papa She product ni. Bia. We try deliverance. We try deliverance. Delay mackerel and sardine. Yes, mini ababa ko. Ane. If you are 7 fama. Daminsra. Ane. For 7 fama. Na mama onyama we nyina mpesa ukọ no aduane. Hwe. Won say mama gas no, mama chense, mama delay mackerel, mama Tasty Tom. Into Tom e ko ni je ni a. Ona wo pro. Ensuo su ni drinks na. Me dase. Afa yentena se. That's right. Na yemfa ni je enhia your guest ene na obedidi. Me say season way dear McBrown's Kitchen. Ya aduane ni nyina awie no. Ya to safre fan of McBrown's Kitchen. Obi ota hwe McBrown's Kitchen pa. Na dear guest and a fan na ye na eba no. Onye nipa hunu keke. Yes. Eye me maame. Ye danyame ase. Miame maame. Ye ready to me no. Oti Germany na. Yes. Kosi ada bia no, obenya no wura UTV. Wura na ko ba be hwe. Na enso no, enam say the same time ye did to YouTube no. Ye show UTV no, no so show YouTube. Inti no, Ghana for wiase for me maame a owo me. Ochim me wo me. Say dia me so no, nyame aye madomu a, me so manya bi. Me maame ena eba na ye dia bedidi. Mama any dear moi, Robert Nassau, woman. McBrown's Kitchen, at the anniversary. McBrown's Kitchen, a real nice, McBrown's Kitchen, at the anniversary. McBrown's Kitchen, a real nice. I wouldn't. So, no, choir concert. No audition, or call no my phone. Any time. Or Quampo for Jim, I'm do any upon or send him a let's credit. I know the talent. My capana na concert. Mama, Nasia. Yeah, but abedidi. Evangelist Diana Seti. Ye denyamias. Ye denyamias. Ye mompaye. Ye mompaye. So baba my sima. 5 seconds. En wakra. Ma me ntumi chenansa. Feni di ma di sala. Nana katoni ma. Katoni. Heavenly Father, I will bless you for this hour. Lord, we sanctify this food in the blood of Jesus. I pray with thanksgiving. Amen and amen. Amen. Where do you ask him so? I know.
which I say my property I want je menche ho abusa for ye bedidi mama akwaba yeah owo me akwaba mama men serve mo we dey ajimia obia ma nice baba say we bia ye we ayo super kuno ehihemu mu super kuno bi gugu ma so ehihemu no hu me taste ehihemu pa say dey yina pushina yeah Evangelist. Yes, na. Evangelist or chef. Say na. Wa papa. Sani no. Shishi. Na ma should that aduane bi am na medidi. Ah, sir. Oh yes. Sorry, why? Sorry. Ma o kwa abrojiru di na yetene de agetu ani. Ay. Anamo. Da bi ye kakra. Yes akoju. Yi ampo we dey very aton chemrafi. Da bi na. Say my catch you say 1-1, 2-2. 2-2. Ye nko ye ibia da bi. Yesu didi ye. Yesu didi ye wodae. Pass my catch you. Adende. Yama sorry. Sadi no ho. Dele sadi ni bini. Ni bini. Mama ni bini na mi wi amasa. Ayi. Na dia ni kan wa aduane ayebedi nse jenne na. E ma anwamo ye anwamo no. Jenne no abusuafo enie. Odi aguna pampem kakra bi. Wow. Mama ape bi won. Say kakra bi. Yes. Wow. Ami bi no to anwamo ye ho. We da jenne no. Onye bi an se. Anwamo no nya anwamo. Na de pe no kakra. We de pe no kakra. Awo no. Aba. Wow, mama opa ba ku menu bi. Ye woni e ma doso papa. Ye woni e ma doso. Nana tika kreb mama. Za. Nyeza ka kreb ya no tika. Mfa yin kan. Fa ka kreb kan. Nyame sho. Mama wo de. Ka kreb bi. Mama no bebre no. Great. Nice. Ya serve ye ho awie, ye ba bedidi. Mama. Owo mi akwaba. Yeah, me dey. Mac Brown's Kitchen. Na ene. Obi be say broni be how do you feel? How do you feel? I feel good because say the issue at the end of abroche no. Na enamia mi musuma baso. Let's just say also who say me feel good. We feel good aba. Mama bajo papa she say woni papa she. Me pa chwan. Ene we share oni abeman. Bibi do akoma so person bisa no. Ma feel free. Okay. Me be say bisa ni say. Kama na o wiase no. Ene no. Ohu ni say. Ma, because in the emudo na eye. Kan ya na mo wiase no. Na minim niam bebre. But you see Awurade ejemi no. Na hu niam bebre. Oso be hu no kure no ebe mo ade ho. Ese made me ho. Me your inner peace. Mani jimi mu. Me sa kra enya nkwaja na mani age. Kan na mintimi mompa ye mo binya yaresa. Say yes Christ din mu ene ni tumi ntimi bompa ya obitimi nya yaresa can say stroke for nyame ahoden mo na mani je ene evangelist mama edase me ma me represent abroche for ene Germany for nyina oh iga bigetia na di good job mama say na bono crowd na Evangelist me son ko moni mu sesei som kane no oto nyom o ya okay sesei na wa be fa nyame adwuma no eye adwuma etua oka etua bills ana say I mean council join na yes Christ council bi o se emposo bi nya wiase japade nya na ohwe ne kra na ne kra na nko heavy amfaso be ene wo so so bible se wona odi wo to Awurade so nyama nya dibua na ewie won yie. So what you say? Yahweh, Father of all, only provide them nipa. It when I'm not done the humo broso. You see, I'm a friend of Dumano. Or provide them, amen. Oh, yeah, then what did you? And I'm control. Acquiring me fast to provide them, amen. Say, oh, man, for bless me without me praying for them. It's going me fast to provide them, amen. Me a bro margin, element says so. That's a pan. Nene, I used to am with your hair. When you are the papa.
Me da ase. Yo mama, me so me da ase. Okwa me chia Germany fo nyina. Ha na mrebe ma ekwan me dey McBrown's Kitchen aba awieye. Ye be share na otwe sene. But ansana no, mama fa asida kase. E ma high sense. Everyday prices for everyday people. Tasty Tom, the only tomato mix with vitamins and fiber. Awake purified drinking water, one for life. Borges olive oil, the best always. Delay mackerel, nampa dompenim, delay sardine, peche like that. And a royal kitchenware in Chensen pa fie. It was a luncher kitchen. And I use my kitchen in new, mama. Mama, patch your book black, you need back home and wadaroma. That's sorry for left. What baganing? If you are a project, be one is so we are now, we are that now. Why you put na beer? Upese, she be kitchen, launch for baby mount, launch for semi for umubuki mount. Say, a Jumedia be away be the next 6 months, said I anymore. Ufre Mombayama. Nah, mama, minim say. When nice kwan so a wo ko Germany dear. But royal kitchenware for say Memfa Chensin. Wow. We get there. Good. Danke. Now Memfa Borges olive oil ma. Oh yeah. That's so bad. Mama me that is me nyama de ahye me. Mani age ho pa. Amen. Ma, ene wo kwa me so me di nyame asem yi ma wo. Se na na pe wo mpe wo. Na na also so di ni nyame asem ni. Na ji we so ma wura. Akola ni nyina no akenka we so ama no. How to know God. And McBrown's Kitchen is a miracle do Ahara Studio. Ahara Studio was Pinterest. Into the Bomodia say Uba show mu. Uko mi Instagram page and omu page. Omu contact no bibia o. McBrown's Kitchen Ediane pedo. Sanity. And you ever see an answer sana. Brim. McBrown's Kitchen Ediane pedo. McBrown's Kitchen McBrown's Kitchen Ediane pedo. McBrown's Kitchen Yet to Kano, get it bow. So when you know, no, am I in here? Yet to Kano, get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's Kitchen, McBrown's Kitchen.